Phuthego re ntse re eme ka maoto a re dire mmogo netefatso ya seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla e buisa bo botle ka nako e le nngwe ka gore I stand tall and dignified in the presence of God. I accept myself as a precious created through Christ to be the image of the living God. Together with animals, trees, and rivers, we are one living community, belong to the earth, our common home. As a family, not a Amen. Ropela ditemana di le pedi tsa sefela 2 verses Hosana 3:08. Ka dilo le ditlamo tsa ka ke ntse ke tla ho morena, ke ntse ke tla thabong le kgotsong nyakallong godimo. Le ke tla ho wena. Phuthego e ka nna mo fatshe ka sebaka se ra kwa molaong wa modimo. Phuthego re itshwaretse maleo a rona gore re dire thato ya modimo ka go obamela molao wa ona. A jaanong re utlwe molao wa modimo ka go buisa mo lekwalong la ga Jakobo kgaolo ya 2 go tloga ka temana ya 8 go fitlha ga 13. James chapter 2 verse 8 to 13. Kana fa le dirafatsa tlhogo ya molao ka fa lekwalong le e reng rata mongwe ka wena jaaka o ithata, le tla bo le dira sentle. Mme fa le gobelela batho le dira boleo, le supediwa ke molao gore lo batlodi. Gonne le fa motho a ka tshegetsa molao otlhe mme a tlola taolo e le nngwe fela, o molate mo go ona otlhe. Gonne ena yo o bileng a re o seka wa dira boaka ebile o rile o seka wa bolaya. Jaanong fa o sa dire boaka mme o bolaya, o motlodi wa molao. Buang le bolodire jaaka le ba ba tla tlholwang ka molao wa kgololesego, gonne katlholo ga enke e nna le kutlwelobotlhoko mo go ene yo neng a sena kutlwelobotlhoko. Mme kutlwelobotlhoko e fenyisa tshekiso. Amen. Bomele bontate ka re utlwile molao wa modimo le thato ya modimo ka maphelo a rona. Ropela mmogo Hosana 1:8:1. Wa dijara dibe Jesu e se dibe tsa hao, wa lefa melato Jesu e ne se ya hao. Hosana 1:8:1. Ja
Phuthego moporofeta Dafita o bua le rona mo mosong ono ka mafoko a reng Morena o kutlwele botlhoko le boitshwarelo o bopelotelele o bopelontle jo bogolo ga nke a nna bogale ka metlha yotlhe le seng go galefela ruri ga re direla ka fa maleong a rona le seng gore bosolosa ka fa ditshiamollong tsa rona gonne bopelotlhomogi jwa gagwe bo bogolo mo go ba ba mmoifang jaaka le godimo le okame lefatshe o tlosetsa ditlolo tsa rona kgakala jaaka botlhabatsatsi bo le kgakala le bophirima-tsatsi Morena o utlwela ba ba moifang botlhoko jaaka Rabana a utlwela bana ba gagwe botlhoko amen Phuthego e rategang mme ruri ene o rwele malwetse a rona a sikara matlhoko a rona mme rona ra itlhoma fa a bidiwa a itewa ke modimo a bogisiwa mme ene o pholleditswe ka ntlha maleo a rona a tiketela melato ya rona petšo ya mogwela gore rona re bone kagiso mme re fodisitswe ka dintho tsa gagwe rona rotlhe re ne re timetse jaaka dinku mongwe le mongwe wa rona a fapogela mo tseleng ya gagwe mme Morena o ne a digela melato ya rona rotlhe mo go ene ka ga jalo Phuthego a re bolele mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokeresete ka mafoko a reng ke dumela go Modimo le go batla. Amen. Hosana 198 ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo sefapano se ntšhabela ka kganya lerato.
Phuthego e ka dula mo fatshe. Morena o itshwarela maleo a gago otlhe, o fodisa makoa a gago otlhe, o golola bophelo jwa gago mo tshenyegong, o go rwesa bopelo e tlhomogile mo utlwe le botlhoko mo tlhogong. Phuthego a re leboge morena mme re mo šapele matsogo. Ka sebaka se re tlo go dumedisana Phuthego fa ngwaga o ya bokhutlong, a re dumedisane ka go opela Hosana 217, bona ke eme monyako, ke kokota pelong ya hao ka lentswe le nolonolo, na nka kena na. Fa re dumedisana Phuthego. Phuthego re a leboga.
ke nako e ntse re emetse ya gore re utlwe gore modimo a reng gompieno mme gompieno re na le morutwana Reverend Dr. Mokwena o tla re fa lentswe mme o tla ba tsamaya le re wa rona re Matlhare fa a tla ba toloka a re fa batla go tsaya serala re opele go sana 410 410 ha ke le tše ke le mobe ke le ya kgesegang na ha ra ba etsa dibi nna ke bone jwang jo ke mohlolohlolo
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ki leboe sebaka. Let me take this opportunity to thank you. Ki leboe ho moruti Dr. Muntla. Let me thank Dr. Reverend Muntla, Ki leboe le Church Council. as well as the Church Council. And then also Ntate Dichabe for a very powerful liturgy. Let me also thank Ntatedi Chabe ka molaetsa o botlhokwa that he presented to us through liturgy. We are going to find the scripture reading for today. Re tlile go fumana molaetsa wa kajeno go tswa mo lekwalong. The book of Matthew, Lekwalo ke la Mateo, chapter 1, kgaolo ke ya ntlha. verse 18 to 25. Temana ya lesome le borobedi ho fitlha masome a mabedi le botlhano. Mili pilu li poya. Pilu li moya. Utuka ufela. Bela tsona. Esihlabelo saka, esihlabelo saka, inaka sebibio, Jesu mure na waka, ose amu hele. Let us pray. I lift my hand to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. We thank you, O Heavenly Father, for this day that we have gathered here to praise and worship your name. Many people could have gone elsewhere, but everyone who is here has chosen to come here and worship and praise you, O Heavenly Father. We thank you for everyone who is present and also for those who could not make it. We pray for those at home as well. Their sicknesses, their weaknesses, we pray that you may heal all, O Heavenly Father. We also pray for the word that will be read, that this word will guide us, this word will mold us, this word will give us strength and new hope, so that we may remember why our Lord and Savior Jesus Christ was born. We thank you, O Heavenly Father, for your mercy and for your grace, for carrying us throughout the whole year up until today. We thank you. It is not because of our own strength, it is not because of our own intelligence, but it's only through your grace. Thank you, O Heavenly Father. We pray this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Matthew 1, verses 18 to 25. Mateo kgaolo ke ya ntlha, temana ya lesome le borobedi ho fitlha masome a mabedi le botlhano. Mme ka phetolelo ya English translation e buisega yana. The birth of Jesus Christ. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph, a man who always did what was right,
but he did not want to disgrace Mary publicly. So he made plans to break the engagement privately. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife. For it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins." Now all this happens in order to make what the Lord had said through prophet, what the Lord had said through the prophet came true. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. So when Joseph woke up, he married Mary as the angel of the Lord has told him to do. Verse 25. But he had no sexual relations with her before she gave birth to her son, and Joseph named him Jesus. Amen. Matla sunaki bupilo, matla sunaki bupilo, matla sunaki bupilo, mataso naki bupilo, mataso naki bupilo, mataso naki bupilo.
Ona ke Watasona. Hallelujah. 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 Amen. Dear congregation of the Lord, Phuthego ya Modimo. we have just read from the book of Matthew. Re fetsa go buisa mo bukeng ya Mateo. According to the order of the Bible, Go ya ka thulaganyo ya Bible, it is the first book in the New Testament. ke buka ya mathomo mo testamenteng e ntšha. But if we really get deep into it, the first book in the New Testament is actually the book of Mark. Empa ha re tsena bo boteng ba buka ya boraro, buka ya mathomo e tshwanetse go nna ya Mareko. But it was very important that the book of Matthew in this order is the first one. Empa go ne go tshwanetse gore go ya ka thulaganyo e, buka ya Mateo ke yona ya ntlha. Because the book of Matthew is speaking directly to the Jewish community. Ka gonne buka ya Mateo ke yona e buang le phuthego tsa setšhaba sa Bajuda. They are the ones who know the word of God, the Old Testament or the Hebrew scriptures. Ke bona bao ba itseng ka thulaganyo ya Modimo go tswa ko testamenteng ya kgale go fitlha mo testamenteng e ntšha. Because according to their tradition, when you are very young, that's when you get to learn about the word of God. Mme ka gonne go ya ka setso sa bona, go tloga bonyaneng ba gago, o ne o tshwanetse o ithute ka tsa Modimo. Now, the Jewish community was waiting for one thing and one thing only. Mme re bona setšhaba sa Bajuda se ne se emetse ntho e le nngwe fela. They were waiting for the Messiah. Ba ne ba emetse Mesia. Because in their time, they were ruled by the Roman Empire. Ka gonne ka nako ya bona ba ne ba busiwa ke puso ya Roma. So they were waiting for a Messiah who will come and liberate them. Ba ne ba emetse Mesia yo o tlo ba lokolla mo ditlamong. Now, when we look at the book of Matthew, Go ntse bjalo ha re lebella buka ya Mateo, the first section in the book, karolo ya ntlha ya buka eo. it has a long list of names and lineage and histories of people. E na le mabitso a matelele go ya ka setso sa Bajuda. Now, all of these names are just to say that Jesus is coming from this family tree. Go ya ka mabitso a, seo se raya gore Morena Jesu o ile go tswa mo lotsong la mabitso ao. Because the Messiah that they were waiting for, Ka gonne Mesia yo neng ba mo emetse. it must be a Messiah who comes from the family of David. E ne e tshwantse e nne Mesia yo o tswang mo lotsong la ga Dafita. Now, if you remember well, when it comes to David, Ha re gopola sentle ha re bua ka Dafita. God had made a promise that in your family you will become kings for life. Modimo o dirile ditsholofetso mo go Dafita gore go tswa mo lotsong la hao go tla nna kgosi e ka bosakhutleng. But after many generations after David, there are many things that had happened to the Israelite community. Mme morago ga lotso le lentsi, morago ga Dafita go nnile le ditiragalo tse dintsi. So they were captured by many other nations and oppressed by other nations. Ba ne ba gatelela le go golegwa ke ditšhaba di sele. So they were waiting for their long-awaited Messiah. Ba ne ba emetse Mesia sebaka se se leele. But when you also look at the book of Matthew as well, Ha re lebella buka ya Mateo gape, it also talks that Jesus comes from David to Abraham. e re bolella gore Morena Jesu o tswa mo letsong la ga Dafita le la Abrahama. If we remember Abraham as well, Ha re gopola Abrahama, God made a promise to Abraham Modimo o dirile ditsholofetso mo go Abrahama that you will become a father who is blessed.
gore o tla nna rre yo tshegofaditsweng and nations will be blessed because of you. ditšhaba di tla segofala ka ntlheng ya lebaka la gago So Matthew is trying to show the Jewish community mo re bona Mateo a leka gore bontsha ka setšhaba sa that bajuda Jesus is not just a random person, gore morena jesu a se motho fela but Jesus comes from a long line in his family tree. lo o leka le gore bontsha gore morena jesu o tswa mo lotsong le le leele la bajuda So Jesus fulfilled the promise of Abraham, mme re bona pelego kgotsa botsalo ba morena jesu e le tiragatso ya ditshepiso tse modimo di dirileng mo go and abrahama also the promises that have been made to David. le ditshepiso tseo a di dirileng go dafita Now, these are all promises that God made. mme tseo tsotlhe tse ke ditshepiso tse di dirileng ke And modimo they were fulfilled by Jesus Christ being born. mme ditshepiso tseo di diragaditswe ka matsalo a morena jesu Matthew also quotes from the book of Isaiah. mateo re bona a nopola go tswa mo bukeng ya moprofeta isaya That a virgin will give birth to a son, gore morwa o tla belegwa morwedi o tla belega morwa that will be called Emmanuel. yo o tla bidiwang Emmanuele When we look at Isaiah as well, ha re lebella le buka ya moprofeta Isaiah Isaiah was not thinking about Jesus Christ, Isaiah ha bui ka morena Jesu Kriste but Isaiah in his time, he was looking at the situation they were facing. empa ka nako ya Isaiah o ne a lebella maemo ao ba neng ba le mo go And then ona this prophecy was given to Isaiah. boprofeta bo bo neilwe moprofeta Isaiah But when the Matthew looks at that verse, ha Mateo a lebella temana eo he sees a connection between the birth of Jesus Christ and also the vision of o Isaiah. bone kgolagano ya tsalo ya morena Jesu le boprofeta ba gagwe Ultimately, Matthew is saying the prophecy is about Jesus Christ. mme ko bokhutlong Mateo o re seprofeto ke se bua ka tsalo ya morena Jesu When we look at the distance of years between Isaiah and Jesus Christ, ha re lebella sekhala sa seprofeta sa Isaiah le tsalo ya morena it is for Jesu about 700 years. e ka nna dingwaga tse di makgolo a supang Now that's the connection that Jesus has. ke kgolagano eo morena Jesu a nnileng le yona Now this word Emmanuel, lentswe le it Emmanuele only appears 3 times in the Bible. le tlhaga makgetlo a le mararo fela ka mogare ga Bible 2 times in the book of Isaiah gabedi mo bukeng ya Isaiah and 1 time in the New Testament in the book of Matthew. mo temaneng ya Mateo e tlhagelela gangwe fela mo testamenteng e ntšha This is how Matthew summarizes the life of Jesus. ke ka mo Mateo a sobokanyang tsalo ya To morena say Jesu that Jesus is Emmanuel, God with us. ke mo a bolelang gore morena Jesu ke Emmanuele modimo o na le rona Because Jesus was born from a human ka gonne morena Jesu o belegwe e le motho by the Holy Spirit. ka moya o boitshepo And also, he walked amongst them. o tsamaile le bona He ate with them. o jele le He bona spoke with them. o buile le bona He humbled himself o ile a ikokobetsa and walked with the people of God. a tsamaya le batho ba modimo That is why he is Emmanuel. ke ka lebaka leo a bidiwang Emmanuele But the most important thing about the message empa se se botlhokwa ka molaetsa o is that God fulfills his promises. ke gore modimo o diragatsa ditshepiso tsa gagwe Every promise that God makes, tshepiso nngwe le nngwe e modimo a e it comes dirang into life. e tshwanetse e diragale Because God is a God who is faithful. ka gonne ke modimo o tshepagalang That is why Matthew is showing the Jewish community ke ka lebaka leo Mateo a bontshang bajuda that the birth of Jesus Christ is the fulfillment of God's promises. gore tsalo ya morena Jesu ke tiragatso ya ditshepiso That when Jesus Christ is born, he will be forgiving the sins of the people. gore fa morena Jesu a belegwa o tlile go tshwarela batho dibe tsa bona
God fulfills his promises. modimo o diragatsa ditshepiso tsa gagwe. So Matthew, that is what he's revealing to the people. Ke se Mateo a se senolelang batho ba That is gagwe. why it's important in the order of the Bible is the first book. Ke ka lebaka leo go ya ka thulaganyo ya Bible ke lekwalo la ntlha mo That Jesus Christ Testamenteng. is not a nobody, Gore morena Jesu a se mang kgotsa motho but fela. he comes from a long line of the family tree. Gore o tswa mo lotsong le letelele. God is a God who fulfills his promises. Modimo o dirafatsa ditshepiso tsa gagwe. God has made promises in our lives. Modimo o dirile ditshepiso mo maphelong a rona. As Emmanuel, God will never leave us nor forsake us. Yaka Emmanuel modimo a ka se re latlhe kgotsa a re tlogela. That is why God's promises will always come into fulfillment. Ke ka lebaka leo ditshepiso tsa modimo di tla nna di diragala ka dinako tso So tsotlhe. God has also promised salvation in our lives. Modimo o re solofetsa gore o tla re boloka. That mo whatever maphelong a challenge we're rona. going to be facing in our lives, Gore le fa re tsamaya re kopana le tseo God re will kopana le liberate tsona. us from those challenges. Modimo o tla re thusa mo mathateng God a has rona. promised us that He will give us strength Modimo o re solofeditse gore o tla re fa when we matla. feel weak in our lives. Ha o le bokoa mo bophelong ba God will gago. give us strength. Modimo o tla go fa matla. God has promised us provision, Modimo o ile a re solofetsa o tla re that naya whatever that we need, seo re se tlhokang. God will fulfill it. Modimo o tla diragatsa God will ditsholofelo. never just leave us, Modimo o ka se re tlogele but God fela. will always be there. Empa Modimo o tla nna a na le That is rona. why it is Emmanuel, Ke ka lebaka leo e leng God Emmanuel. with us. Modimo o na le rona. God knows your cries. Modimo o itse matsapa a God gago. knows your pain. Modimo o itse ditlhabi tsa gago. Everything that you feel in life, Sengwe le sengwe seo o se Jesus kopana le Christ sona. went through it. Morena Jesu o tsamaile Because moo. it is Emmanuel. Ka gonne ke Emmanuel. People did everything to Jesus Christ Batho ba dire dilo tse dintsi mo go because he Morena was Jesu. Emmanuel. Ka gonne e le Emmanuel. He felt hungry. O ile a tshwarwa ke He tlala. felt powerless. O ne a fella ke He felt matla. weak. O ne a le He bokoa. felt pain. O utlwile He setlhabi. felt hunger. O ne a tshwere ke tlala. But because it's Emmanuel, Empa ka gonne ke Emmanuel. God is with us. Modimo o na le rona. So whatever you're feeling in life, Sengwe le sengwe seo se utlwa Just mo bophelong remember, ba gago. the Gopola, promises of God Modimo ka will boena. always be fulfilled. Ditshepiso tsa Because hae di God tla nna di is with diragala. you. Ka gonne Modimo o na le wena. If you can look back through the year 2025, Ha o ka lebella ko morago mo what you ngwageng went through personally se o fetileng mo go tsona in your wena life and in your family. ka bophelo ba hao le lapa la Today gago. you are able to come to church. Letsatsing leo kgonne go tla mo You could have kerekeng. went to vacation. O ka nne o ile matsatsing a o You could have ikhutsa. went to whatever place you wanted to O go. ka be o ile ko o neng o rata But go ya ko today teng. you are here. Empa letsatsi le o na le rona. Many could not make it. Ba bantsi ba palletse ko fitlha. Many passed on along the way. Ba bang mo tseleng ya bophelo ba Others have tlhokofetse. been in bed in hospitals for a long time. Ba bangwe ba mo ntlong a kokelo sebaka se se But you are telele. still here. Empa wena o sa lemo. Many have lost jobs. Ba bang ba latlhetse ke Many ditiro. have lost hope. Ba bang ba latlhetse ke Many have tsholofelo. thought of ending their lives. Ba bangwe ba nagana ho fedisa But you are maphelo a still bona. here. Empa wena o sa Because lemo. that is the promise of God. Ka gonne eo ke That tshepiso I ya will be Modimo. with you Gore ke tla nna le in wena. whatever you are going through. Gongwe le gongwe mo o leng mo teng. Whatever you are going through, Sengwe le sengwe seo I o am yang there tsona. with you. Ke nne ke tla nna Even le if you are wena. feeling that God is not with you Le ha o ka nna le nako mo o kry-ang and the Modimo presence a of God teng. has went away from you. O nagana gore Modimo o tlohile mo But go when we wena. read the book of Matthew, Empa fa o buisa buka ya Mateo, we can see that God fulfills his promises. re kgona go bona sentle gore Modimo o diragatsa ditshepiso. God has promised you health. Modimo o tsholofeditse gore o tla phela sentle. Kajeno wa phela. Today you are very much alive. God has promised you Modimo o go solofeditse forgiveness. tshwarelo ya dibe. And today you are here. Empa mo letsatsing le o mo. God has promised you blessings. Modimo o solofeditse masego. And God has blessed you.
modimo o segofaditse But sometimes it doesn't feel that God has blessed us. empa go na le nako mo o ikutlwa o ka re Because modimo ha o sometimes we hlompha. want materialistic things to say that God has blessed ka us. gonne go na le dilo tseo re di batlang tsa lefatshe But as long as you are breathing, empa se se botlhokwa ha as o long as you hema, have opened your eyes in the morning, se se botlhokwa o butse as matlho long a as you were able to come to church, se se botlhokwa o tlile as long as your kerekeng, legs are working, maoto a as gago long a as your di- hands are working, a- ha ntse o kgona God go has hema, blessed you. modimo o segofaditse Because those are the promises of God. ka gonne tseo ke ditshepiso tsa modimo God has also promised you peace. modimo o go solofeditse kagiso There are many who do not have peace. go na le batho ba bantsi bao ba tlhokang kagiso But when God promised you peace, ga modimo a go solofetsa kagiso God will give you peace. o tla go naya yona There's nothing as nice as peace. ga gona sepe se se siameng go tshwana le You kagiso can have everything, o ka nna le tsotlhe but if you don't have peace, empa fa o sena there's kagiso no way you can enjoy your wealth. ga ona gore o tla itumelela maruo a gago That is what God has promised you. ke seo modimo a o And we solofeditseng know what God promises, and re a itse gore ga modimo a fa God will fulfill it. o tla diragatsa ditsholofetso tsa gago There are many of us who are still praying today. go na le ba bantsi ba rona ba santsane ba rapela mo They are still letsatsing asking God, why me? ga ntse ba botsa modimo gore ke ka lebaka la eng Why when nna? you bless others and you don't bless me? ke ka lebaka la eng o segofatsa ba bangwe nna Why sa when ntse- others are progressing in life but my life is stagnant? ba bangwe ba tswela pele ka bophelo empa ba ka boemi God has promised you a life in abundance. modimo o solofeditse bophelo bo bo sa feleng Because sometimes we look at things with our own eyes as human beings. ka gonne ka dinako tse dintsi re lebelela dilo ka leitlho la nama If things are not happening for me now, ga dilo di sa diragale mo go nna it means that yaanong, God is silent. seo se raya gore modimo o didimetse But God is always working in the background. empa modimo o dira ka dinako tso God is tsotlhe. always working. modimo o dira ka dinako tso tsotlhe So whatever you are feeling, se o leng mo go sona maybe you have felt disappointment this year. motlhomongwe ngwaga o e ne e se wa gago Maybe this year things didn't go well for you. motlhomongwe mo ngwageng o dilo ga di a tsamaye go ya ka thulaganyo ya And you are gago asking yourself, when is it your time? o ipotsa dipotso gore na re nna ke tlo But tlhokomela God's time neng? is always on time. a re gopoleng gore nako ya modimo ke yona e Our siameng time is not like God's time. nako ya rona a se nako ya modimo But when God has made promises, empa ga modimo a dirile it ditsholofetso will be fulfilled. di tlo diragala That is why when you look at the distance between Isaiah and Jesus, ke ka lebaka leo ga re lebelela sekgala a whole mogare ga 700 Isaiah, years. dingwaga tse di makgolo a But at the supileng end of the day, empa ko bokhutlong Jesus fulfilled the promises that God made. morena jesu o diragaditse ditshepiso tse di dirileng ke modimo It may not be today, motlhomongwe e ka se nne ka it may jeno not be next week, motlhomongwe sembekeng e or tlang even next year. kgotsa ngwaga o tlang But the promises of God empa ditsholofetso tsa modimo will be fulfilled in di your tla life. diragala mo go wena God promised us Emmanuel, modimo o re solofeditse Emmanuele God with us. modimo o na le rona Because God saw ka gonne modimo that people in the world are lost. o bone batho mo lefatsheng ba latlhegile But then Jesus, as God, morena jesu ya ka modimo came down, o tlile mo fatshe became a human being ya nna motho to have a personal relationship with us. gore a nne le dikamano le rona So it doesn't become a God who is distant. e seke ya nna modimo o leng ko It doesn't kgole. become a God who doesn't care about us, e seke ya nna modimo o senang sepe le rona but a God who came down empa ke modimo o fologileng a tla mo fatshe to be with us, gore a nne le rona to walk with us, a tsamaye le to rona speak with us, a bue le to rona eat with us, go bua le rona and to live with us. a phele le rona Emmanuel,
Emmanuel. That is the word name given to Jesus. Ke lentswe lebitso leo le filweng Morena Jesu. And Jesus fulfilled the name Emmanuel Morena Jesu o diragaditse lebitso Emmanuel. because he lived amongst us. Ka gonne o phidile le rona. So for Jesus to walk with us, Gore Morena Jesu a tsamaye le it rona. means we need to have a personal relationship with Jesus Re tshwanetse re nne le dikamano le Morena Jesu. so that we can have strength when we are weak. Gore re kgone go matlafala We need to have a personal relationship with Jesus Re tshwanetse re nne le dikamano le Morena so that Jesu. when we have challenges in life, Gore ha re tsamaya re kopana le so when the mathata a storms bophelo, and the winds are coming, ha re kopana le ditsuatsu, we're able to remain faithful in the re footsteps of tshwanetse Jesus re eme re tsepame mo tumelong. because we are the servants of God. Ka gonne re batlhanka ba Modimo. So if you don't have a personal relationship with Jesus, Ha o sena dikamano le Morena Jesu Kriste, o tlo ya le moya. you will go with the wind. Ha moya o ya kwa, When the wind goes this le wena o side, tlo ya kwa. you will go with Ha it. moya o ya kwa, When it goes this side, le wena o tlo ya kwa. you will go with that But as ha o well. ka dula tumelong, But when you are steadfast in your faith, nothing will shake you in life. ga gona sepe seo se tla o tshikinya mo In fact, bophelong. when there are challenges in your life, Ha o na le mathata mo bophelong, you will look at them and laugh o tla lebella o tshege. and say what God has planned for you O boye o re se Modimo a rulaganyeditseng is that sona. things will never shake you. Ke dilo tse di ka sekeng di a ntshikinya. So that is what Matthew is saying Ke seo Mateo a re se bolelang. when he speaks about the birth of Jesus Christ, Fa a bua ka tsalo ya Morena Jesu Kriste. is that the purpose Maikemisetso of the birth of Jesus Christ a tsalo ya Morena Jesu is to Kriste bring new hope to the people. ke go tlisa tsholofetso mo bathong. So many may ask, why is the birth of Jesus Christ that important? Ba bangwe ba tla ipotsa gore ke ka lebaka la eng tsalo ya Morena Jesu Kriste e Is le when we botlhokwa. remember this message today, Mme ke kopa o gopole molaetsa o wa that kajeno God fulfills promises gore Modimo o diragatsa ditshepiso and that God is with us. le gore Modimo o na le rona. Do not be shaken. O seke wa Do tshikinyega, not be afraid, o seke wa tshoga because God is with us. ka gonne Modimo o na Maybe le you are rona. looking at the 25th of December Motlhomongwe o lebella di 25 tsa kgwedi and e. you are asking yourself what would be for Christmas lunch. O ipotsa gore ke ile go ja eng ka letsatsi la Christmas. Maybe you're going to be spending Christmas and you are thinking you will be alone. Ka nako e nngwe o tla be o na o le monosi ka tsatsi la Christmas. But then remember, Empa gopola, Jesus is Emmanuel. Morena Jesu ke Emmanuel. God is with us. Modimo o na le rona. You can never walk alone when you are with Jesus. O ka se tsamaye o le monosi fa o na le You Morena can Jesu never Kriste. be alone when you are with Jesus. O ka se nne o le monosi fa o na le Jesu And you Kriste. can never eat alone when you are with O ka Jesus. se je o le mongwe fa o na le Jesu Because Kriste. Jesus is with us. Ka gonne Morena Jesu o na le rona. That is what Matthew was saying to this community. Ke seo Mateo a neng a se bolella setšhaba se. That is why it was not important for Joseph. Ke ka lebaka leo go ne go se botlhokwa go Josefa. Because according to the law of the Jewish customs, Go ya ka molao wa Bajuda. if you are going to marry someone Fa o beeleditse mongwe, and it happens that someone gets pregnant and not by you, motho o a ba nna mo mmeleng e se ka wena. the law says that person must be stoned to death. Molao wa Bajuda gore motho o tshwanetse a kgobotletswe ka majwe. So Mary was supposed to be stoned to death Ka lebaka leo Maria o ne a tshwanetse a kgobotlediwe because of the ka laws majwe. of the Jewish community. Ka ntlheng ya molao wa Bajuda. That is why the angel went to Joseph Ke ka lebaka leo moengele a ile go Josefa. to say Mary is giving birth to the Son of God. Gore Maria o tlo belegwa morwa wa Modimo. Therefore, you must be with Mary and support Mary. Mme fa go ntse yalo o tshwanetse o mo nyale o mo tshegetse. So Joseph took the easy way to say he's divorcing Mary.
Re bona Josefa a tsea tsela e bobebe gore ke a mo tlhala. That is the better way than for Mary to be stoned. Ke tsela e kaone ya gore a mo tlhale go ena le gore ba mo konope ka majwe. But the angel was able to reach Josepha Empa go ntse bealo moengele o ile a tla go to say, Josefa Mary is going to give birth to the Son of God. gore Maria o tlo belega morwa wa Modimo. Because Mary is pregnant through the Holy Spirit. Ka gonne o imile ka tshosometso ya moya o boitshepo. That is why Josepha came back to Mary again Ke ka lebaka leo Josefa a boetseng hape go Maria and married Mary mme a felletsa monyetse and also named Jesus. mme a rea morena Jesu lebitso And he said he's also Emmanuel. gore ke Emmanuel. So Josepha did according to the will of God. Re bone Josefa a dira seo se neng se batla Because ke also Modimo. Josepha understood that this Son of God Josefa o ile a utlwisisa is the gore morwa wa long-awaited Modimo, Messiah we were waiting for. gore ke Messiah o re ntse re mo emetse. It is Emmanuel, God with us. Ke Emmanuel Modimo o na le rona. Because God fulfills all the promises. Ka gonne Modimo o diragatsa ditshepiso tsa So gagwe. even in your life, Le mo bophelong ba gago God will fulfill the promises made to you. Modimo o tla diragatsa ditshepiso tsa You gagwe. know your problems and your challenges, O itse matsapa a gago a bophelo, but God will fulfill the promises made to you. empa Modimo o tla dira ditshepiso tsa o In the diretseng name of mo our go Lord and tsona. Savior Jesus Christ. Ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. Amen. Ka maoto re tlo rapela. O Modimo ntate, o Modimo morwa, o Modimo moya o boitshepo. Emmanuel, Modimo o na le rona. Modimo wa ka re tla mo pele ga bonamelo ba maoto a gago mo mosong wa letsatsi kele. Re tlisa ditebogo Modimo ka gonne o ntse o re file bophelo. Le fa re tsamaya re go sitela ka dinako tse dintsi Modimo, o ntse o re bontsha lerato le bopelotlhomogi ba gago. Fa re lebelela ko morago Modimo fa ngwaga o simolola, o re file ditshepiso le ditsholofetso tsa gore letsatsi le re tla le bona. O re file ditsholofetso Modimo gore o ka se re tlogele ebile o ka se re latlhe. O re file ditsholofetso tsa gore o tlo re fa Mesia yo o tlo tlhatswang dibe tsa rona. Le fa di ka nna tse di khibidu bjang, le fa e ka nna tseo di pallang go tlhapisiwa ka tshepiso ya Mesia yo re tshepisitseng yena Modimo, dibe tsa rena di tlo tlhatsiwa. Re a leboga Modimo wa rona. Mo mosong wa letsatsi le, yaka o re tlisitse ka mogareng ga ntlo ya gago ya thapelo,
mo re fumanang molaetsa wa go re gopotsa. O romile motlhanka wa gago Modimo, wa tseya mantswe wa bea mo lelemeng la gage, wa mo dirisa tau ya leloko la Juda as a vessel to spread the living word. Re a leboga Modimo wa ka. Re a leboga yaka o mo dirisitse, mme tsholofelo ke gore molaetsa o a o phatlaladitseng o tlo tsena ka mogare a dimpelo tse di bulegileng, mme o seke wa tsena fela o ikirele bodulo, gore ka nako nngwe le nngwe fa re kopana le mathata a lefatshe a fapafapaneng, re gopole gore Emmanuel Modimo o na le rona. Hareng ha mathata a o re le mo go ona, hareng ha dilo tseo re tsamayang ka tsona, hareng ha dipelo tse di phatlogileng ka ntlheng ya dithata tsa bophelo, ka ntlheng ya di-challenges tsa bophelo Modimo, re bue ka lentswe le lengwe fela gore Emmanuel, ka gonne o na le rona. Hareng ha mathata ao, ditsholofetso ke gore re tla tsamaya re fete mo go ona, yaka Dafite a kile a bua gore le fa ke tsamaya mo mogorogorong wa moriti wa lefu, ga nkitla ke boifa bosula bope, ka gonne o na le nna. Modimo wa ka ra leboga tshepiso ya gago ya mopholosi, tshepiso ya gago ya morena Jesu Kriste e leng Emmanuel, yo a tlileng go phela le rona, yo tlileng go tsamaya le rona, yo tlileng go ja le rona, mme ko botlhokhutlong yo tlileng go re tlhatswa dibe gore re kgone go bona bophelo bo bo sa fele. Re a leboga Modimo go be re fumane lentswe le seofatsa motlhanka wa gago yo o kileng wa moroma, mo seofatse bjalo Modimo o mo tiise mo tseleng ya e tsamayang, le ena ya ka motho Modimo o kopana le di-challenge, mme ke a mo rapella Modimo gore matsapa ao a kopana le ona a bue ka lentswe leo a re rutileng ka lona gore Emmanuel Modimo o na le nna, Modimo o na le leano ka bophelo ba me, mme o tla diragatsa ditsholofetso le ditshepiso tsa gae. Ke rapella phuthego ya gago Modimo e tsere matsapa gore ka letsatsi kele motlho o mongwe ba kile nke ba tsere maeto, motlho o mongwe nke ba ile go etela ba di-family tsa bona, mme ba bone go tlhokagala go le botlhokwa gore ba tlo tsena ka mogareng ga ntlo ya gago ba kry-e molaetsa. Ke a ba kopela Modimo molaetsa o a ko tsene mo dipelong tsa bona, e nne seikokotlelo, e nne le bone mo maotong a bona mogareng ga lefifi ba kgone go bona tsela. Seo fatsa mongwe le mongwe Modimo yo o tlileng lengwalo le, yo o tlileng molaetsa o mo sego fatse bjalo le ka go senang bokhutlo. Amen. Epi! Epi!
a mare le nna ka re a le mo festive mood